yo benye me nye ko we teshi plug to mo be nye le teshi plug no wo ya akọwo washing base no mene wona gbo ye bi ene wa bile egbe small yo mo ba fa ke agbene no poten wo ni yo plug no ke wo ge fon yen no nyenu ovon gbe wana cho mi Caleb ovon Caleb mini Mensah yo be nyenu egbe Caleb Mensah to be nyele ngbe ji sheriff kolima to ba no chem di sheriff nge nyemi no Thomas ni ajete okan nege nuchumo ni moni ani eba ni benoji akwara mi no water agbene JT establish ke Augustin mi nu e bi eni afi mi age be pi enye ba na Mr Mensah ye TikTok ni bi shimene age ni ba she bi eni wa bile no poten ni efio ke agbene ye ni efio ye gbeme ni kepe ke ni bi no to bi no ko nye da ni stay active ni ba na no fi anu ba no e plug no nyemi nu Mr Mensah ne wona ye TikTok wa meet bo mushko me chale wote ye shiba mi wa sumo obi wage mini ji no tumo poten no uchu na agbene nwe ngme uchu ne ge no tumo ne okay ora don to meni ocho mi oyo mo acho mi Caleb Kofi Mensah ye TikTok me cho mi Mr Mensah inya anyi me fe cho mi MC teshi boy se fe le mi MC ngbe no ni fe Mensah Caleb no alo Caleb beni me ko cho mi Caleb visual artist Jimmy ni painter Jimmy onushi ni ke okay visual artist o draw onushi ai artist ni feel la na artist woni feel me le paint on e draw o mi nu chumo le mi draw ni paint yo yeah okay no ni obite neke no ko ne mi ko yen wo mi afi enyi ona yem in bon art film or call it seriously again nuchumo after high school. Okay, well, about almost 10 years plus. Yeah, about 10 years. Yeah, in call like show in call it serious. He Beni or before I show in born art film or no me and sumo. JHS in anime fame many get to school the JHS primary can be family I go Daniel Caleb draw or no okay ni so far we ke je 10 years na mi we ngbo ke ni draw mo alo ni bi no fio ni ngbo ke she ngbe o standard ya she bi ani ni ke ko la ke abateshin alo Ghana ni ka che ngbo standard e she bi ani standard le mi nyema cho mi standard onu shishi e ya ye shi mi den che nyema praising nye den che nyema ka show ne ke Jimmy alo mi fi ni ke da shike aba bant no na aba teshin agani we teshin aba na ka ato best 5 ko gwe ngbo ba nyu aye machine man bi alo o anyo bi e me machine man bi so fa ke ko le mo ko ntu obu ni e ko le e ba ni o fi at ko ale ngbo studio yo ni o fi ona ga ma jani bi e I want me home studio want me chado gbe ona coverage area Jemegbe na kan run about Jemegbe yo work o to me wanye o hit me TikTok wanye hit me Instagram onunshi Mr Caleb Mensah Mr Caleb Mensah yeah FI wanye o hit me ko o text me Instagram o text me TikTok ma folder ni ko nu chumo fe no to ni ma chuan bo ma fe am fon okay no to be no ba bi eni ke go le teshi plug be no wo bi eni no wanye o draw no ni mo fi am anage lele je ke dashin o ye ni o fe sheriff ka wona go oh drawing e bona o fi ona no na onu shi jomo ni ke ni akeke omo onu shi mo fi am atole talent o na akeke bo ele no ko no ba nyo fi o drawing le man ma drawing onu shi di man ma drawing no mo fi am like man ma drawing o yeah no she wanna get consistent practice ni onu shi be ko ne o e be ni George na kan draw bia ne ko work 2016 ko work 2013 2014 can be a different crowd but bia ne won ko ni chumo wana ke show no chake ya ge won kase ni won femini won go yeah well lage recently ne won aboye Republic Bar ni o fi coloring can be jin we mini ji no ni te no e jin wa so age o ge man bi a share na guy no yeah already in fair exhibition in Republic niji Tuesday ni ho ne niji 2nd December 2025 the energy in third solo exhibition on ke artist jibo sani o fe works kuma o wa fe nuchumo kuma ko ni
o exhibit onu shi ko ke exhibition ko ni me haba na mba femi na me ko ke me amba he ko ala mba support wala ma fini ke ko na mo me na ke onu ke no chumo no fio mi o fio the artist jibo no nyon fe no e ke fe e wa fio e wo in first one yeah Republican or ya ke me feel like Republican na kan vibe me di mo go ni money o ba fe ni onu shi to mo exhibition for exhibition I feel for all like show I feel normal galleries onu shi ko te gallery je me di Benjamin to me fair white o fe mo get like I can work say petition onu shi I feel de je me onu shi no me exhibition vibe ni o fe wole she me internship get oh me no me man ma chake me feel to mo be na feel chale wote ni be na ayi wala ni me njo me na me share like I know we wa ni appreciate art oh Republic kun ke ni tumo feel me ni ken ko ni tumo ni tumo de me shout to Republic team ken ko ni tumo ni tumo de me na ge show ni tumo ke am set ne ka me theme are together when get obe je me no man ma fi ni ne wa me am na kan chance ni first solo exhibition de me ni san second one ye je me ni bia ne ni mo jomo na won in san third exhibition or exhibition any of here Republic me bawa ni anokwale if you no go find nyanje me oh squad ejetation amba support onu nshi de me na age show mi share bia onu nshi ne ko me film bia nshi no ni woto bibu plug no teshin no jibu allo oba intention tege allo afobo intention me ni le mi ma mi ejetation onu nshi ma shia asewa onu nshi won ma ka ejetation no di mi onu she me impa na je bia impa ho na fantenyon she ismo teshi cause in badai teshi wa onu she ma living life pe teshi onu she wo me po na me age show bo je fantenyon to mo ganjo jugo onu she ma me je teshi wo teshi no ya o mi teshi no di ya no age no e plug no asmo obi wa age ani me teshi we enalo e pi e bia ni ani onye odro ofe art e amitemu ko dan lo Ghana na epo me big artist na ge ni bi ni wo yo ni me onye ofe work ya me ni ko buncho ko na aga we ni solid drawings LMF drawings p onu she adro to mo abadro me wona ni ake to ma ke ha me ke ni bi even for fe mo chon onu shi yeah shin kayo be ko ne ho kra no me che no me nge mo mo draw onu shi yeah o fe kwesi ata we ko time dey ba mla mi kra o kle akpe ni wo ke hale ke ni ne onu shi nsan draw be na boy nche ke ha eti me injo magdanda injo kufuo injo jeje kufuo it will be come I'm a reach out in draw for make a handle onu nshi insan draw PJ Kev jet broker ni onu nshi no one fit work in handle work presenting handle she honestly je no ko ni hear me too much ake o mi to ma draw ni nke ha for onu nshi for nka obe ko ni okra no mi ni say na ba yen people e bi no me boge oh sa no draw ni nke ha say na onu she for ake she wo onye ofi on na kan ni wo present she agbene no ko many yo me ne gba artist na ma wie e kan ha two sides e onu she be pie ke wo je no ne ken wo fi on ko onu she ni won to wo fi no ko ke onu pa ko ke fe if yo wo ke wo jo mo me ake show ama fe ko ni kan ale ko ni am shika onu she ama fe ni kan ale ni to mo ni wo no ko ami da bi onu she na kan jo mo ta no onye wo yo jo mo mi onu nshi mo e banya bu nuko agbofe shika ni o afim do abi o mi po e ke ma fe no ko podenche ma fe ni ke ba habu ni po nke ba bibo sanji ke ba bibo questions onu nshi min to ma chombe no ji min to ma fe de ke mini mi umani ke mini ni advice wa nyo ami ni bo ba ke wa mi shi je okay min to ma jom ke ente aba wo shika mi ke wo enye ba habu onu nshi wa 500 cedi 1000 cedi wa habu de ke ba ye ba tan onu nshi or usually ele advice your young artist like show na kan bi ele ameji ameto mi bi for marketing reasons ele wanyo draw shatawale nuko no ke ha me shagbene artists enwo e ko me put they are overwhelmed because mo fear mon drum mo fear mon draw can kill mo fear mon draw can finish onu shi na gbene nko ogete ni mo ha bu nuko won ba mo miefu age ni amenege ha mo no ke na kan bi ni ma wiewu ya artist side ke fe won pa nye fa o fa ne wa e ko me wu ke the artist pe onupa e ke e ko me ni we look up to you people
ke o fe nu chumo na kan no ke hambo e kume wo mi she na okle mugu to mo mi ken fe na kan no ni mi nke ba hambo e ife ko njuma ge show mi nto no ha mi no ko mi fe age show mi nto ni to mo o notice me cause networking reasons ko na age show o mi fi on ke onu nshi ko advice ko no ye no ba nyo ha mi o ba nyo ha mi onu nshi ko ma me treat o me nso me ona me ane me feel to mo challenge ke all the sites fe onu nshi won pa fa age show ne ke ni bi ne le ko wo fe ke je wo treat me ko ni wo kana na gba yeah okay no age ni teshin wo yo ne we teshi plug no we o asum wo bi wa age anu ye me ko me ye odwe mu mi ni teshi me no asum age o fe art no keke ami ye o mi lo o art ke mo ke bo na ke fe very tricky onunshi je ake shi o min teshi no ake o min to ma draw me in decide ake min draw me she draw no ko ni e ko le mo fi o ma bo example ko sometime back in draw magdan onunshi na la ke shi o ganyu ni onunshi chumo de chuo le won inspire wo young boys say ke young girls ake show won game ye wo system mi o wanyo fe no ko onunshi ni take it for mokoni impa fantino ni mama ye ganyo ni she ye gan like so mo yen tumi wa ake show won wanyo fe no ko wo enjoy le or you reach out to the po in text the a team in text Instagram ni send no me o inbox ko po no me show o kale wa pe she ona na kan chance ni o kale pe onunshi inspiration ake no na feel onunshi je political reason je no ko ake o yen MPP alo yen NDC alo na ke dabi onunshi she get more inspirable enuchumo na echuo inspirable e wo bo wale ko ake o more o ife no ko ni e for onunshi ke mama ni mi na ake show mama nuchumo na echuo anga na bia na e for onunshi to mo ni bi na feel one oh ni mi feel inspired ni mi feel like o birthday she alo occasion ko she ne ba je e ba gba eko ni mahi alo mani ma je me mi ni chumo ni yo ke ni ke ni yo mi ma fe no go fine ma fe mi ni o ma present ale age show mi ne ke feel at least age o we mo ncho mi age onyo te shi no fake keke she wa kwe no ni mo feel alo no ko ni yanu ke mo inspire me mo ani feel age show e fe ni ani me pi to mo e chake me pi alive say mi man ma fe no ko as a gift ni ke hale ni ma kala ke o mo ni chumo no chuo won na ni o chonjo mo o fe jo mo ya wo wo te me kuma wo ta se ni won na wo ni na ni nke habo age show o ni chumo no chuo e fo ni ya no to mo bi na fe award say onu shi na ke akwa age me ni chumo na me chuo e fo no na me award onu shi one of the ways ni ye me inside onu shi mi fe ke ashika wo fe age o mi to ni ke ya bo no ami no ko dawi onunshi ko ba mi no ko e no je no ko ni onunshi cause ko o need ni e potential ba nyo o ami ni chumo ni ma chuo am onunshi ko to no support me ba nyo ami ni chumo ma chuo am no fair support yeah yo be nye me ni ko we teshi plug me ne wo ke Mr Caleb allo Mr Mensah ye share me video ne ba na TikTok agbe ne wo YouTube channel se fe anu no nye ba nye ya kenye nye ko TikTok nye ba nye ko YouTube shi wo sanji e ko me nyu no gege oge wo sande gba ba shi wo na ge no mu efe art ko wa suma ge o wa wo ko ni echon art ne gbe ni yo no no mu ona ge art ni boji moni ofi ne ge art ni no ne ke no ko mini gbe yo yi ni ko fi ne ge no ko mini ne ge mini te gbe na ke ya ne ge no ko o ne ge abstract painting onu nshi wana ge color ni onu nshi yeah ni in fake petemi into me o shi be ko onyo hin oje many as an artist there ni bi pi ba o into me onunshi onyo hin internet no na picture ko no feel like I need na for it ma feel it ama ko bi ni ma feel mo o me like outline drawing ko ni na onunshi a paint ko onunshi o ni mi je o ma nye kala wo mi o mi den chen paint ni ge pete into me because mi ta ni ge pete to me dey feel for onunshi shi je work oni to mo mi fe she usually le come watch all abstract cause ona ge she what feel it too real onu she odo ni no wana get texture wo okay ene me papa onu she ajoku ba she ona ge o green cho age show ba no enye onu she abstract wo
keji egole mo konto ne kenoko no ne egole ke pete office alo e shop ko alo e hia ne egole e to obo e ngbe ba na bo ye alo sanogo no ma afunshi bona afi ni ke video ete ke mo konto obo ke twabo ke ni show no yeah ora don before ni get na ma for share mada boshiwa ke ha opportunity ne ni o present me ne je mo fe mo feel ne mada plug media shi ke ha no ni nuchumo na me chu ha te shi ke mada te shi onipa efen ke Ghana onipa efen ke no ni am feel okay why you there onu shi she come reach me Instagram ke TikTok in yo onu shi other platforms ele mbe je me Instagram ke TikTok ke Facebook wo Mr. Caleb Mensah hello Mr. Caleb Mensah be don't know le shi yeah if I call uma Mr. Caleb Mensah wanami or go onami ejeme ke no in contact no friend no need you ejeme go hit me up which mo friend no chu o small ma chu ambole mo fe am simple shikeji egole ona egbe ni egole be na yo teshin afile ni abo portion ko ni egole oba iye oba fe art ni ke me ba ma mi ami ya na mi akwa ge o teshin asuma manche me ne te dan manche ne ke ba ke ni bi ke abo na gan chance ani oba sumu ni ofi na gan noko. Oh yeah, Masumo wa artist ku ye teshi bi ene no actually Josh. Josh akpo ibo modern wa ko exhibition ku. Exhibition any fe when get theme fe is about Gan culture ke omowo ke homoni ye wo ke ni bi wana ishi e painting wulo me ke ni bi onu ishi. Wo history ke wo Gan history ke wo Gan heritage e di no ko ni I'm very much interested in minto ma explore ni manu shisho digba ke teaching history ko ni won share light ko ni won ko nuchumo afemini wo ke won nuchumo I educate me won paint ni bi about no ko ni ke me bapo e ambanya me bana kind of exhibition e masumo poni ma collaborate kele ko ni won create no ko na kan ko ni ke me oba ni hime oba be am questions oba ngma ni bi onu shije information ko keke wo wa for shi onu shi oba ngma ni bi oba ngma history digba koni noni ewoni teshi wo be ni eyo bia na egwu wo fo onu shishi onu shi koni keno ko no ba nyo fi no wa chake at least wo ba nyo ke oduchumo ke woni na mo woni ke ni anya femini anya educate me koni gbege bia oni ba gbege bi pm am na me talent onu shi pi so ye na me draw na me paint again bia masmo na me fi ne ke ni bi ne onu shi we for age shi wo ba nyo fi ne ke ni bi ne o na gbagbe kra me am very open age shi wo ba nyo wa wo ma our nation at the end patriotism and Ghana first onushi of Ghanaians you was very important that okay na know about what you me alright no keje egole mu ko hun to oni ekebi alo enyimi alo de denche e ba ne ba kase ne genu chumo na enwe ani omo ogbeni anyo aba na ochumo me no chumo oh yeah me be mi ni in TSS fresh any akase no chumo e atole laba in Bosnia shout out to laba onuji labado ele mo fe mo le ilage matombo ona first junction opposite me okome gota na ni ojeme me art shop ko ejeme bibi oko e washing bay le cho mi nuchumo onuji eni ya school kenpa ingba e fine no da e fe ni go cho me free onuji o laba cho me free o mi ne ke mi fe njo ma ge show ma cho me free o nuchumo nimba imba bon le pour enche what cho me gbege bi to almost 4-5 ni bia na e ko me pochu oni e ko me nja mo ameke yini onushi bia na we mi sa mi cho me ko me ololo oh me very open to it age show mi o mani ma family no ni your of you nge bawa wo ken no ko ye mi ele go reach out to me ele wa gba no isane okay no o last question dani o ke o ye me ko me no ba me shout out ke o wasane e ba na agbe o wa na ge wo ba pe chale wote ni ke bo nu FA ke bo dromo no ye partner lo nyimi nunko ile we bo mo de ni Josh be o chon Gan culture mo ni use Gan culture mi no onyo ke la team up na fini teshi mo ni baba 2026 ni nyonyenye fe na kan no ko ni teshi plug won wo promote na kan no ko ni me wa je shon na me ba ni amba kwe to mo be no ogbala mi ke chon ani wanye nye fe na kan team up nye ge na kan no ko aba o mo woni 2026 ken mo asu oh yeah ken mo adro won wala ele why not onushi conversation ele happen so many times yete she loko komeni gba ona fi oje ko me fe mo onushi wa ke wo ba che wa che committee aba fe ne ga ke binu bana no me ne fe ni chismo me ne atone ke be ni e ba no onushi shike ona ge collaboration ke networking ejino fe no onushi ke wo fe ni won team up won fe komeni won fe ni ojugba e wa yin ba no wo 2026 ele ejino go ni ke
conversation eba ni funding na ejeme no ni fi o e onu wa nyoka wo mi ele wa nyoka wo mi kra no fe no go fine no fe no go fon for koni na kan ni onyam ni yo teshi no be ko ne hu wo kan no aba back wo kan na dignity ni wo kan na no aba teshi ko ni me ana ke shi o teshi safe space ko ni o ba nyoba teshi no ya e bi ni bi papa e bi onu nshi no pepe onu nshi wo no ele wo fe wo open boys say fair active onu nshi boys say fair active onu nshi yes oba pa assembly FI onu nshi oba pa assembly FI akeshi o won artist ni o teshi won bi amemini wamo kame help kame contribution ke ha no ni wo fi o onu nshi artist pi teshi ame paint ke ni bi onu nshi no ko many man suggest na me feji ona ko te osu NP ejeme actually ten galleries pi ejeme ko nye osu street no galleries pi ejeme te she we no pi onu nshi we ni bi pi onu nshi oba sumo ni wo fe no ko onu nshi shike wona na kan help ke wona kan grounding ke na kan support oba nyo na one big space ko onu nshi ko ni o wo fe wo to mo ache na face space ni space fe share light on Teshi history onu nshi in wagashi ake is it a fort alonoko bibio castle me chole castle noko Teshi mami ile noko na kai onu nshi shimi no ole me pile me ni o mami pele sheji noko ni tourist site tourist attraction noko ni sana akwe ni machonye noko ni plug media ponye manye ni afi ona Bombay Bombay ji noko ni a mark your like a hold your mark ko Ghanaian history no ke ba Indian whatever Indian movie and art Bombay la kabo we Bombay ji ko poni inge enumu egbasani o go me inshallah in fail interviews can be fair inshallah can be mas money plug media then che I document Bombay cause it keep place here for years ne ran ololo onushi these are some of the tourist attractions arts and culture ni bi ni won government assembly of anyefe onushi koni wo share light koni tourism start na go e bi koni ke member te share ke show o akeko e Bombay o abanya reach out to Indian embassy here o anytime ke Indian actors come ke ni bi ba ni chumo ni chumo ejime onushi is a full tourist site a cassette here fe ejime intact CD set tape set fe in shafe documents fe eji no go ni ehia wo art wo history wo no fe no ke wo na one space ko wo nyo collect artifacts e come senjie come stool se come wo space come wo fele o Teshi nekeke onushi na afele open space in artist oba nyo fe works oba nyo host exhibitions no oba nyo ke ba wo jeme ko ni anytime ke me bateshi ambanya me bajeme na me aisho won ya bie no akwe onushi wo nopo di bahani agbeni gbeke bi epo anytime ke gbeke bi na me school schools ba fe any excursions na ka me ba ya jime na ba atun ame arts and culture ba atun ame history about Teshi benif any Teshi ba she nekeke wo mbuko ba yin jime ni ekule numu atun le ni ekase ni me ba fe internships eje onushi wo npa bo fa wa Teshi le ni bi pi eje me wo npa onupa e fa ya gisho mo ame ke ame like shamen fe ame try onushi shame reach out won try reach out to ekume beni wo banyona she be fe beni wo banyona na kan networks and won yo kama agbasani na nya fe open forum afi meetings allo ekule summit ni wo banyo share wo ideas can be le open wo pa me fa wa ben man wake yo be nye me ni nye kwa we Teshi plug to be ni wo ke nye JTS style share Teshi ado mg ina me yo jenji e na afi o ntu efemfo ni awo news ke ni bi agbene Augustan we jenji e no wa nyu ata no kwo ngbe mi okwe bo na agbene oye ni keke onu ni agbene akwara mi no awota keji oye gan ni le ko ye ni no le sando na akwara mi no awota agbene Teshi plug enye nchenye ngbe mi bia na awon atale Pluto shoes keno fi anu fon we Teshi akowo mene Mr Caleb e ba slawo e bi eni shinu we danu wa shiwo wa suma ke ko ye mekumeni usuma ko am shout out ke chon Teshi plug e no because bi ani le Teshi plug e le if I know ya bi ani know na mitiki scott e je anawo kenke shop e je Teshi plug park wo agbene ko te Italy Leon Teshi plug US beke Germany be fin kana Teshi plug no mene no ba le ona ne komi majin esano shout out ke agbeno ge ono ma win for plug
Well, first of all, shout out to Ele Okoba Hanimoda. Onushi. Or Wada Nimoshi. Ke ha Jomo ke no ya ke shiri money ke ha o ke wala se chele ke e wale ne ke ha o. Agbene Masamada Inwokushi. Ke mo fe money support me. Ni in brothers here be. Inye ni ma shout out. Na ma me tanse, na ma me tama se be le ma truck tama se inye minu wa. Come on, amake wonugo. Ona te shipe. MC na atwa mi MC eteshi. Le ana le mi MC. Okay. E hana le mi MC. Le ba e ba make sure ke o ba legbe. O mi dale shinwa. Onu shi. Info le ke mo shi menele ma use platform ne ni man makala show ni ma jole. Onu shi no fe ni ta okra ni mo afimini. Hanle. Na gbene ma sama dan nyemi nu pendi shi. Pendi ele musician. If you ni ne ma talk ele epo ni wo fon le. Pendi musician le la onu she bo modern wa let's support you in work in exhibition epo ba na video e me keni bi onu she masa ma da in boys fe she ye she anya ma cha me fa me gbe she boys fe je me scan to na me boys fe Oliver boys fe je me onu she ame je me onu she yeah life boys le ken nge ma che bo ba wonyo wa she wo boys fe nyo nyeli yenye se onu she yenye se Louis me nye fe mi da nye she wa ge support you me rado the republic the republic she da go and the republic team I'm bo mo dey am she last hour kra agenmene ni obateshi plug e no ni wona egbe ni wokebo etashi teshi plug we teshi wo yo because andona message ko nu kan ateshi mi ye teshi plug e we wo ke ofe klalo e mambi mbobotu e orado wa inyeme imame impame no ni penny mi manima ke injomo fi oni yo gbe injomo ni yo ji inle akeshi wo give you up inle wa akeshi o onu wo to wan attention yo three mi ololo she just akeshi o situations ni time onu nshi wo fen wo hope your time shagbene teshi youth eno ni onu nshi edumo youth ano won panye fire wa akeshi o nye wo school gbe ake wo ya school no wa femini wa kaseni nye wo nye fio ni nye na ni chumo nya achu ni fio ne gege nye ke wo gba ake show nya afia ne ke alo nye kase ani alo nye fia ne ke ko nye onye femini ni le fio nye ba na ni na nye onye ke ba wanye nye me ni nye wonye wo fia ame ko no wo ke wa ame ni wo fo femini wo kase ni wo build won pa nye fire wa e ko ma hu ke wo te ni wo ba ne ke no ji problem ko ni have yo wa e ko le no ko ni wo kase onu shi no ko na le e ko me ni bi pi ya no ni ayo e bro for me ni bi pi ya no ni ake grandma gbagbo the beat yo imame impame panye fire ke won try wo explain e hanye inu awon shi je akeshi wo kenyembe onu shi je akeshi wo wolichon shi akeshi wo no ni school gbe ni wo ake wa kase ni ko ni ka afi ni ko woni wo explain e chonye ke wo bon explain wo ye obo me boba mi no le ni da bi npa fa onu shi ke amenya amenu shi na me ke wo sanigba te fio na me bi o me ne no explain am anu ni bi kuma shi na gbe ne one more million ni sana me ke chiwo ise wa me ke na one more fe ni ne she work lose hope da ya get teaching onu shi teaching spirit ne yo ke wo channel na ka spirit force any teaching yo come on in la ka bu e bi agwa de go teaching e tumo steady ba e wona ka steady ko ke fe ni papa Dubai wa che bi onu she wa ba Ghana no ba ka she o bateshi because ache Dubai teshi because na ka spirit e money teshi bi yo le no go hard on panye fire wa hope ele ka lose hope o ba fe ni nyem fe chale o stay together ni wo fe ko mi panye fire shout out peace yo be nye rado bi ani woke osanigba ba wa to be ni woke nye stay attune ke active ye teshi plug e no nye ba na interview say more big star say fini yo bi ani no ka ba na sanigba ye to me hook collection name low teshi plug e nye rado ke nyu wa fe wodromo o wa pe be conclude